Kaže svaki vlasnik banke i trezora, budući da više ne mora raditi zidove, ne znam uopće od čega su se prije radili, ali znamo od čega se sad rade. Od neprobojnog knaufa. Ja sam malo zabrinut oko target skupine koje snimamo ovo. Mislim, ako ste se zamislili i pojačali, možda imate neki drugi problem, ozbiljniji. Zašto bi iko pucao na vas? Ja mislim da nije vaše rješenje životno knauf. Mislim da vi trebate otići, malo se sabrat, nešto napraviti. Šta će ti neprobojni knauf? Šta radiš ti u životu, frende? Kokle je tebi pare? Ako tebe zanima ova epizoda do kraja, si ti dobro? Ili barem se pravi da te ne zanima. Da sad kao onako, otiđi na WC, kao ne zanima te epizoda, da žena ne sazna u stvari od čega pare. Okle pare u kući. Kužiš? A kad budeš na WC-u, obavezno zaprati koordinaciju i Antinu garažu, pa ćeš saznat sve o neprobojnom knaufu. Ali full želim vidjeti knauf verzije Sopranosa, Kuma, Godfellaza, kako pucaju jedni na druge i onda nosaju knauf zidove kao i brane. S tim da onaj Pajde Sopranosa stvarno izgleda kao da gleta po cijeli dan. Nuga, totalni strikan. Pogledaj ga, molim te, samo daj mu stavi onu kapu što moleri nose.